رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینرین میهجال هر دریدن باش. قدما پیشکش کردن بولتن آدم جمیرسی سه فرمو گرنترین سرنوچه. اندام کی دسته سروکاتی آن کسید بیجا مترسیا که بنا رجع کردان روجاوای کردستان هیا. لعفرین و گندوارن و گروپین چکدار درواندن ولاتین کردو بن پیکرنان دب بردوامن. سیخوریا ترکیه 700 چکدار جگندوارن حلب درباسی ترکیه کرن و لدورن سینوری برانبری دورن کردی لکردستان سوریه بجید کن. دم باش. ده چارچوبه باشداری دبولتنک آرکیدا فیصل یوسف اندام دسته سروکاتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه راگهاند کو اگر ارکه لسر جواکا نافدولتی و ولاتین زیلهز ینکو خو بخودی سوریه دبینن کو اتفاقیا پکاتین سوری بپارزن و مافی هموان برچاف بگره و اشکره کر کو اگر چاره سریک جه بو کوچبری نوی دیتن مترسیا کمبونا رجع کردان لروجاوای کردستان هیا ایرو ئەوە گۆتەی خستن ئەم وەک ئەنجومەنان نیشتیمانی کوردی بریارە ما ئەوام دەنگێ خۆ بگەێنە دەوڵەتێک و ئیرۆ ئەوەی گۆل هەگەر ئەمریکینە هەگەر ڕووسینە هەگەر ئوروپینە گۆجارێک دیترێ زێدەی تشتێک و ئیرۆ ملەتێک کورد تێ ئێشاندن جارێکە دیولۆ نەئێشاندن نەما بکەوێ ڕەنگێکی گۆ ترکت ڕێکەفتنا بخەلکێرە بکەن گۆ زەرەر بێتر بێ سەر ملەتێمە هەرەمی عەفرینی حەتان هات 10,000 کۆچ بەرن ام هروها دبینن پاراسترک ملتی کردرج بوج و کاسفیل اوگو خود بینن خودیش و ملتی که ملتو دندروی سوریا دا اوگو ایرو ملتی کرد 250,000 الفرا ب 100,000 ترکیه کال جهدی تری جوا کسی ناف دولتی گو خود بینن خودی سوریا دا دویری بگرن جاره کدی تریج مسئله کوچبریا ملتی کرد و ایشاوی و تالی بر پی بدن چاره سریک سیاسی گو ملتی کرد وک ملتی دوا دندروی سوریا دا سربی سکناندن نوک پارتیک سیاسیه عابریا هیاتنا لعفرین روجاوای کردستانی و گندوارن وی رواندن و بن پیکرن درباره ولاتین کرد بردوامن هریداویه گروپین چکدار دو جوانین کرد رواندن و تانها چارنوی سوان ندیاره. لگندواری عفرین روجاوای کردستانی رواندن و داخوازا فدیهیان برانبری سربست بردانه و بن پیکرنین جدا درباری ولاتین کرد جعالی گروپین چکدار و شونماین ماینین کو چکدارین پیده بریاش کستنی و فکشاندن جعفرینه بردوامن. یا هریداوی جی جارکادن گروپکا چکدار ولاتیکی کرد جبریا شش روجان و رواندیا و تانها چارنوی ساوی ندیاره. لگوری کبرای لقمان احمد اسماعیل لسر تورن جواکی بلاف کریا که گروپا که چکدار جه گروپن لعفرین دمینن جروجا چارشما بوری و لگوند ممالا یا سر بگوندوار عفرین و برایوی رواندن بکونا و گروپه و صدم رواندن دیار بکا. جدرنا خو جهیج عفرین بلاف کرن که اسماعیل جعالی فرقه نهان یا سر بفیلقا یکم و لگوند ممالی یا سر بنافچه راجو و هاتی رواندن. لقمان رشید اسماعیل جدایگبون گوند ممالی یه سر به نفچه راجوویا سال 1974 جدایگ بویا. دمها بوری دجی به دهان ولاتین کرد راستی رواندنی هاتن و گروپین او رواند بون داخوازا پرا و فدیهان برانبری سربس بردان وان کربون. هنجوان مالباتان فدیه که مزن جپریان دان و هنجوان رواندیان جبر کو جمالبات وان نای وان پریان بدن گو هنجاران دگه 8 میلیون لیره سوری بدن. هنجی بنچاف کرینه و چاران فی سوانجی ندیاره. هر درباری بن پیکرنان لعفرین دمها بوری ده دبویرن جدا جدا ده گروپین چکدار فشار لگلک ولاتیان کرن داکو خلق و کس و کارین خواه بزوره دمالین وان ده نشتجی بکن سرباری پروسه اندزی و تالان کرنه که روژانه رو ددن هروها تقینا ماینن کو چکدارین سر بپیده و بریا وکشاندن خواه دمالو زویان ده چانده بون کوتان ها ولاتین کرد دبنا قربانی وان ماینان هری داوی د 29 ماه دهان ده دما جوتکارکی کرد بناوی علی بشیر علی به برا و برازی خوره هول ددان بری خو بدن زویه خود داکو دارن زیتونان بچینن لگونده گولیا جور یا نفچه راجو لگل تیرا ماین بوان و ترکتور وان ده تقیا و د انجام ده علی بشیر علی شهید بو و برایوی محمد بگرانی بریندار بو و دستی وی هاتم برین و جبون خوشخانه اکا ترکیه هات وگوستن. پشتی وی بویر ده همان روژه ده چکدارین یپک داخویانی اک بلاف کرن تیده تقینا ماینه لگونده گولیا جور لخوا گرتن و بناوی اپراسیون بلاف کرن و تومتا چتایتیه و دزیا زیتونان خستن ستوی وان ولاتیان ده. بریان هاشی لگوری کو جدرن خوجهی اشکره کرن کو گروپا که چکدار سر بلیوهای سمرقند و چارشن بابوری گواشگاه گونده روتان یه سر بنافچه جندرسه و دست سر کرن و دریا ریبندین خواه ین دسینوری گونده
ڕێ نەدانە خەلکێ دەمساڵە زەیتونان بەرفگوندên derdorê ve bibin û li ser xelkê ferz kirin ku demsala zeytûnên xwe di heman guvaşgehê de biguvêşin. Li Efrînê û gund û navçeyên wê bi sedan welatiyên sivîl bûne qurbaniya teqînamayînan û hîn zincîra şehîdbûna teqînamayînan li Efrînê bi dawî nehatiye. Herwiha revandin û kiryar û binpêkirinên grûpên çekdar derheq li welatiyên Kurd hîn jî li Efrînê berdewam in. هەر لە عەفرینێ رێخستنا مافê mirovan li Efrînê îro belav kir ku du welatiyên Kurd bi navê Cum'a Turk û Ajokar Şewqî Hemo ku ji gundên Xezawiyê bûn. Dora serî sifkatiyê û gotinên dûrî rewiştê û lêdanê ji aliyê grûpeka çekdar ve di navbera her du gundên Xezawiyê û Burj Avdalo de hatin. Dema ku berêwan bi otomobîlê li bajarê Efrînê bû da ku berhemên darên xwe yên hinaran bifroşin. Heman jê derê serbar kir wê grûpa çekdar otomobîl û barê wê desteser kirin û dibin zor û gefa çekan de dizîn û berê wan her du welatiyan dane gundê wan. Sîxoriya Tirkî hefsed çekdarin ji gundewarên Helebê derbasî Tirkiye kirine û deverên sînorî beramberî deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê bicî dike. Jêderne bi ser opozisyona Sûrî ve ragihandin ku sîxoriya Tirkiye hefsed çekdarên ji gundewarên Helebê derbasî Tirkiye kirine û li deverên sînorî beramber deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê bicih kirine. Ji aliyê xwe ve rewangeha Sûrî ya mafê mirovan ragihand ku istixbaratên Tirkî bi basên Tirkî hefsed çekdarên hevpeyman ji wan re Kod operasyona li dijî Efrîna Rojavayê Kurdistanê de bejdar bibûn, di Efrînê re derbasî Tirkiyê bûne û biriya Lîwa İskenderûn re di nava xaka Tirkî re hatine veguhestin ji bo deverên sînorî bi Rojhilatê Çemê Feratê re ango deverên Kurdistana Sûriyê. Li gorî rewangeha Sûrî ku ew çekdar tevî çekên xwe yên sivik wekû çeka Klaşinkofê hatine veguhestin û ew çekdar tên naskirin bi wergirtina pereyan ji sîxorên Tirkiyê tevî ku xelkê gundewarên Helebê û Dêrezorê ne. Li gorî pesnajêderên taybet, ew çekdar wekû mirtezek bi Tirkiyê re kar dikin. Jêderne bi ser opozisyona Sûrî ve di dema borî de ragihand bû ku sîxoriya Tirkiyê dergehê tomarkirina navê çekdarên ku wê bejdar bibin, di şerê li ser deverên Kurdî de vekiriye. Di rojên borî de jî jêderne taybet ji arkê re eşkere kirin ku Tirkiya bêhtir ji 2000 çekdar li deverên sînorî kom kirine û armanca wan ew e ku derbasî Rojhilatê Çemê Feratê bibin. Li vo tevgera Tirkî li ser sînorê wê bi girê spî re ji alîkî ve û tevgera çekdarên bi ser peyedê ve û amadekariyên şerê Tirkiyê ji aliyekî din ve bûye cihê matirsiya welatiyên sivîl li Kurdistana Sûriyê û welatî matirsiya dubare encamdana ezmûna Efrînê tînin ziman. Ji destpêka şoreşa Sûriyê ve û heta weke îro ne rejêma Esed û ne jî PYD raportên fermî derbarê rewş û mafên zarokan pêşkêşî UNICEF nekirine. UNICEF xwe li ser vî karî bêdeng kiriye. ڕێکەفتە مافێ زارۆکانیان ناودەوڵەتی کوونەتەوێن یەکگرتێ دی ساڵە 1950 و نەهاندا دانپێدان پێکرد و دە ساڵە 1970 و نەهاندا پشت پێگرێدا مافێ زارۆکان بێت و ئاوایەکی سازش لەسەر نایەکردن لێ لە ڕۆژاوای کوردستانی نەتەوێن یەکگرتی بێت و ئاوایەکی ژە سەدی یەکژی پابەندیە بووە ڕێککەفتنێ ناکێ لە سووریە بگشتی و لە ڕۆژاوای کوردستانê بە تایبەتی دەربارەی ڕەوش و مافێ زارۆکان یونیسێف پەیوەندیە لەگەڵ ڕژێمە ئەسەد و ڕێبەبەریە بەسەر پێدەڤە دەکێ و پشت بێ راپۆرتێن ڕژێمە ئەسەد و پێدەیەن دەفکی گرێدەدێ بێگومان ئەو راپۆرتێن دەفکیش ڕاستیە دوورن و بەروڤژیە ڕاستیەنە ژێ دەستپێکە شۆڕەشە سووریە و حتاوەکە ئیرۆنە ڕژێمە ئەسەد و نە پێدە راپۆرتێن فەرمی دەربارەی ڕەوش و مافێن زارۆکان پێشکەشی یونیسێف نەکردنە و یونیسێف ژی خۆ لەسەر وی کاری بێدەنگ کریە ئەو کارمەندێن کوسەر بە یونیسێڤەنە لە سووریێ هەموو دارودەستێ ڕژێمە ئەسەد و پێدەنە و بەبێ ڕازیبوونە ئەو لەهەیە سیاسی ئانگۆل ئەمن سیاسی ڕژێمە ئەسەد نایەنە دامەزراندن بێ تەنێ ji بۆی وەرگرتنە موچە و پەردەپۆشینێ هاتنە دامەزراندن ژەبەرکو لە ڕۆژاوای کوردستانی ڕۆژانە زارۆک ژالیە پێدەوە تێنە ڕەواندن و پێدەوان لەشکر دکێ و لە بەرەیان شەر دەدێ کوشتن و شەهید دەبن و وان کارمەندان تو راپۆرتێک دەوێ دەربارەیدا پێشکەش نەکریە ژێدەرێکی تایبەت جارکیرە ڕاگەهاند و بهترا کارمەندێن یونیسێف ژە پارتیا شیوعیە هەپەیمانە لەگەڵ حزبە ئەلباس و مەهانە $2000 وەردەگرن و ژبلی وەرگرتنە $2000 کارمەندێن یونیسێف لەسەر حسابێ یونیسێف سەردانە ئۆروپا دەکن و هەری داویژی شێرین ئیسماعیل ژە فڕۆکخانەیە دیمەشق بەرەڤ نەروێج بڕێکەت و سەردان بداوی ئانی
بێک و یەک راپۆرتێ دەربارەی زارۆکان پێشکێشی یونیسف بکێ. ڕێکەوتە ناودەوڵەتی یا مافێ زارۆکان دانپێدانێ بە مافێ زارۆکان دکێ و زارۆکان ژێ پاوانکاریە ئابووری و هەر کارێکی کۆمەترسیە لەسەر ژیانە زارۆکان ژە هەموو واران بە دروست دکێ دەپارێزێ لێ لە ڕۆژاوای کوردستانی زارۆک تێنە لەشکەرکردن تێنە کوشتن و شەهید دەبن دوور دەکەبن ژە خواندنێ ژێ نەچاری کارێ گران دکندەک و دەبارە ماڵباتە خۆ بکن و تەبی vê کارەساتە مرۆڤی دەرحەقی زارۆکاندا. یونیسف حتاوەکە ئیرۆ بۆ یەک جارێژی تو راپۆر دەربارەی زارۆکên کورد لە ڕۆژاوای کوردستانی بەلاو نەکردە. شرۆڤەکارên سیاسی دەبێژن ئەف بێدەنگی لە هەمبەر کارەساتە مافێ زارۆکان لە ڕۆژاوای کوردستانی وێ دەرئەنجامên مەترسیدار بدووبخۆڤە بینێ ژەبەر زارۆکên ڕۆژاوای کوردستانê بێ تو ئاوایەکی ژیانە تایبەت بە زارۆکان ناکن و ڕژێمە ئەسەد و پێدە دژنەڤبرنە ژیان و مافێن زارۆکاندا بەردەوامن. شۆپینەرên me hêja berî ku em bultena xwebidawî bînin dubara me ser nûçeyan bêne bîrawe. Endamekî desteya serokatiya Enekesê dibêje metirsiya kêmbûna rejeya Kurdan li Rojavayê Kurdistanê heye. Li Efrînê û gundewarên wê grûpên çekdar di revandina welatiyên Kurd û binpêkirinan de berdewam in û hîn jî welatiyên Kurd dibin qurbaniyên şûnmayên mayînên ku pêdê beriya vekşandinê çand dibûn. Sêxuriya Tirkiyê 700 çekdar ji gundewarên Helebê derbasî Tirkiye kirin. Li deverên Sinûrî beramberî deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê bicî dike. Aşağı bextewer.